na mani bebre ya no ma fa ni dan simple sa nanso e de how kese pa na eba e say to me twa wo e say to me ko fa problem e bo wa wodie no makuro be de wa wodie no enya asem keto nti obi o sa problem say bi obabu wo no ma de ma wo ho be den pa ma ne ye na chima krom e wo say ochima anya ekwa 3 to 7 days obi wo no ma echima ne ba 2 days no obu na ni aguso obi wo so abe 10 days no aguso hu moja ne basa no obu na ni aguso obi so no echima ne ba 2 days na blocko e mabiewa 2 weeks na ase ababiew no obu na ni aguso oba wo yo ba no se hu sa de ne se ochima krom sa wo ha na sa ase e ba mesron tratra ho wan hwe ye betuma betwa wa wo daachi to anamo ne bra ya so ani hwe mam e basa obabi so echima ne makra eba se be di so betimi atukosua wan tukosua so a untimi nyinsen ha ntini nyina onye sa ne ma no achase edi unya tentrata wo papa wo so baba e wo sa amanyenu mu a fa ne bla danke ba complex yakopon adom ti bia be fine danke ne ye bedi nkomo na omotu anamo na wabo na mame na asefemu odi nkomo edru pempenso se nti se ofa mpana mpo na sa be ma no pese pia na ho ye ne hi wo so wo ye ses ko akiri kura o te sa ya ai na ye ne ya man bebre was a problem this ankomo no no crepa no na abaka se bi atwi no wotwi wadi ana bibisa nyesa onyanka obeye no obehia problems obi ko hono ma o se oba de one be ma beshi mo se na sefo haba man bi won ma de bi o ma se ye dry amfo ha nte basa so a ukọ no ho a ebe ye ne ya ha because na sefo ni nyina abadanka bala e hormonal problem ye be ma wondo be ma hormones nyina age na dwuma ye ma oba no wasi kama ama wonu kunu shema wani beji into mema amona mo yiri nim shema de bi omo problem ni nya for mo bla danke ba compress ye de be ko afidem ni ahwe mo nkura ayesa ama oba no ontimi enlubricate ma be ma no ontimi ma woni nje ni aboa masa wo ha ni nyina efiri ho danke ye di sikura no na obi ka kire me se me bo number na ya na me de bo tifiri ho filimo ti wa fa number ni twi mo ntonka me da se your numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 o fe no na ya won sa ebekaye ni atwetwe nkom Dr. Dank ena wote ne nkanne no papa we obo adwuma tumika fa wodehye no a ne ho twetwe no ne ho dodo no niema nkoyie no mo nkohia doctor na niema enkoso enkoyie emfa ema no na bibia enkotote esere oye ne sa ebeboa na watimi ako ede akowanim ene ensem wo fia na ensem so ekoso fia ha pa ene wa wunima ene fia ha ye defidi se abrante ni munyamfo bi ene nyom ne ye fade etwa akwan no na ene obi nsa asesem hu problem da ha yengotie nyom ne mra kan ya ubetini aye ne ma me dada ye ma brigo ejuma ba ko ehun application pem if you do Sompa ne to na de obi bi ni abemwa me ma udie Greater Accra ya bambonye ahudie no Ashanti region umegu yentwayo Central region enyejumanye Northern regions ye won sansi ye nisika Eastern region Ghana say Rim I say regions ye yemfo enyatofo Water region ya kwanye ya kwantio what's the region girl I'm saying and then what I say teacher for bread clear for bread nurse for bread driver for bread additon for bread gutter for bread medicine for bread carpenter for bread asante no edien na obeye akokora ne boy olumai ne boy asante ne boy come on yes eradi nyankopon nhira eye asante news editor edien na obeye enum be kwa chire pa afri se
ne Wofa me feeling no mesumenya feeling no ma wo ye de ya onyum be ko achi nya me hia be bia sa mere wo sere na ya da ne producer kuku ase ana anya sa na efre no akosi asomwa na ye producer ebeda na se na kuku anso aye say the sound engineer aye kuku a nya me hira omo pa se omotima bo na chiri dom na ne ma akoso na ne everyone say ni promoter anso so ye ohene ni omuzu pro akwa crew yet soft crew you very and I can say very tight amazan yes there we amazan ni promoter yes waje mojitum wasom say man me say wo fia gugu dam na ye anwum ne ma ba me nwa ba won kan bibia nche yes they say you na person won ko nsum na onyin from nsam me amim name Boache. Oh, ni bagro. Anya mama hunu. Debi o, Boache sofu Boache na mekan. Fine. O ma hin you do Boache na pese o so nyum ni munanka. I want no so mu dey say na anointing wo. Anointing na ma. O ka na ma. Anointing wo. Na o mre no wase na ye nhira no. No na me o hia no ka se tia pese abese ne poto. O mre no wase no ye na adwen say. Ife wo na ma wo sakọ no. Ye program kwa no be bie pruno kan ya ye mpa ye sa se ne poto. Ye be sa se ne poto. Endi on share. Woni ye nka sa. Okay. Aya Sompa Asem Mpe Nipa said that be atnas ya de bramono we ndia ya tete ho edi kan de twime na ya futu se we se de na nka obeye ya tufu awie eno ane ya de ya nwom de bramono nti wo fi a na wo dwendwen wa abrabom no se position bi be ka won se de na obeye ya kan se yemfa ma amanfo no nko a wonso so ya ye o elder wa asole mu de na wo ye sa na futu se me pese ya ka kire mu anti obo asofo di mfrai wo ye ohene ya di kurasha won sa na nsase ne de na obeye ubeto ma nipa mienu ana ato ababa kontine ne nwom no etiapo pa ba tomre bia na ye bia ye sede ntu hunse ye sresra enjeze nwom no entiapo nwom no edeye pa ne oba no atnase ye tententu bafo ye boye ntabu mu a ye namsoro ye sanso namfo ye ko computer so de dia basisi ye ba ye ne ne aba no ebetutu nkomo ye ko abasisi ye bro nya dru obiemu e ba ne sei ya enyanka ne erusi na ya rehose bible say the ohunu mo broni mo bon but ya fam awrade enu nti na tara one media wa Sompa kumasi Sompa sunyane Sompa nkransa afie bia ye de Sompa ebrem na yanko aye ntumi esanse ba ko fonsa entimi nkate awrade ye to hu afre obi bia se Sompa ache 2024 e ba so live December bosome nida etos dunkru ye da ya wada ye bebo dwatrada Sompa kumasi swame enromo hotel opposite heya na fei ekunafo no dia mode betom ye dia mawo ni saint wo wontuma wo emu wo anwa wo betimi dia brain Sompa kumasi swame wo sunyane nso wo betimi dia Sompa sunyane night market ho enkransa nso wo betimi dia Sompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu ho na se wo krasika na wo pesa wo de bedi dwumadie yi bia number wo de sika ne betu so 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster anatara one media Sompa fa dia mo ye ja won ko fi so mu so e fi se dia mo ye ja ti se bi si ja se ko so ma mi na fo enyanka emu ba o mu ni bi so no kra se o mu ni bi mi and so what you are everybody wants Bible see no who perform everybody be share some who perform everybody say one no share one no kese apapam so be mo kese pa fa wo se dwumadie mu na proposi prempa obo adupɔnkɔ mu onyame anadoye doso wo de beye bambo ama woni wabusua Sompa achede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omo bedidi Ade. Cinema no tutu no. Oba mi ntimi kura. so wa Ayo senior. Me dey ade adan keba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wono ma wa ho tutu ni na ebija. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. Any also no problem there. Senior. We see dan proke. Okay. So wonum dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebija. Sa. We dey nyame shira. Come on, do back friend dan keba tonic. Muni ma biwe. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi dan so. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Na fight okay na so. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje
jamene amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura mfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ne fifi ti asase tele boy go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebie die nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Okay, Sompa Asem Mpe Nipa no yatenasio enefie efie ha ede papa na mani adio enum na mdie na tiaponti no mama Felisa aje se mihuni amenya nwom no kura bat Asem Mpe Nipa hwade ketua wo de hwade ketua bi ensem mienu na ekoso ha bre ensem mienu bi na ekoso sisi ampese otie ni mienu nya wo de tie Metu abama wa dia na abe ena num yesu so sese ya na Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa oni ba le pele ho asem edi efe yan kanche dia tiefo kakra atiefo ntene ya nura mi se ma Asem bi so wo pron yi so ama nura ya ni atiefo nyina ebufu pa eye ni odin sa wo nkwala na omokoye sa nura fem kam ya bodam nura mi se nipa ne bre because obi ba o hwe ni school na nkwala yi seven preduasa o magin impe ensem ewo kuro ni so yenka o masem a o hene tutu anamon ekọ akora yi aya ne sa ne papa wo se ko yi Asem na firi ho na police fon so Asem ne ba o nsem na o moye o kokwasa a oba ya sia de ne bai se papa akora ni papa kra ha adwen dodo ya nura ye te ho Asem a ye ka jagu mu no enne ye ka che ye tiefo enne ya hwefo se enne nte ye nya ne se nkura no ye de o makogina dakam nura gya na jakoko ne so hasa no apolisifoɔ ne kukle ɔmo de nkura ne court ama ɔmo kogina court adaka mu no PM ɔte adwam busa nkura ne so ɔmo di fo ana so ɔmo de bem ɔmo se nkura ne so ɔmo de bem ɛna ɛse saa mo de nyambra asɛm se mo de bem mienu no kura yira no kura yɛ saa pe ɔmo account saa na te de a come on yɛ de ɔmo akɔ akum bekwai ɔmo kɔ remand bekwai nkura ne court eni siadi ni ba no omatindi Asem ne kɔ siadi ni ba feru opushi Asem ne kɔ ama be kwa court no so atim de omkɔ remand krafo we na ya na ye ka se Asem bi hawa entena ho ne nkowu fo Asem no bra fa bedam we go guna nko se papa no a se be ne ba no omo no abetena aka itomre bi na ye nse ya se wo na abo tim na wo ka so no a go no ahuna ni bra ne pressure no de free ba e ene ni bra ne ba ye so ma etimi tu je wo se ye to a results na ba go bi ya ka cho man ni nya se tomre bi anya atem ne die ne ye pe nya chim na ya ye pe se ye chim ba tomre bi o man ne ye firi mu no wa meja no anso a ne se se ye no they will not do it, so you need to force them to do the right thing, then we all move forward. In the Nyaminshira commander wo be quiet na wo yira CID no na afi onse nshira ye
court no a motena si di asem say ya na ye pe say ya na ye hwe no esa wo fa me no ni asem kora me di o se me di nkwase atem ni die bia me ya me nim se nye ba me kan passion fidi se me wo di ye obi no ye de ye wa nya wo de ha omo ye no mu nya asem ni obi anya ebusuani but ye be so ye the right thing se be ye chine to a ibetuma ko amount ye no asem bi anya omo da omo di zuze no omo mfa nje ye nkunko ye nim na me nshira omo ene omo dwuma pa omo abono omo fo omo ni achi ne nkoto tene enti mu omo abaso biem na yetimi ako ede akoye nim kura amanema akotote ede amaye nyina obani pampacho bibia boko de ngopon dabloma obade aya de ede na tete wo ede na hawo de beda so mpa Asem Mpe Nipa before then kura ye froze yo nyumba anya boni bi frame Daniel ko dwe eboa okay na edipa manfo ni mi pa ye o mama ipa mama ho ehi mama ho ehi wo wiase mu ko dwe eboa de me bra pani no me senior brother de Alfred yeboa anti me bra pani pa no bra ko na de na tete wo a wa ba betwa so mpa Asem Mpe Nipa se yemo wo de asem ha mpa be som Sompa TV na de wunya ansem papa atiase no ye fe na jabe ku na wona maame wo mienu na me ketewa na o my proud to be say bi yemfa na ja yemfa mo ye bra okay na mera papa free mu no na yikusi mapa wienti me na me ko asase ne so awa ko de bi asase ne titie ti me ko so bi mi tute so papa enua ba ko ye fe ni eja Peter manu waton proud no am say waton say we me ntiase me ko nanim na makuru bisa no di me ko no ko fie na ja pa cho wara roma me no wonko mo no wasi ni yenkoi ti watan se am se na eja wunua proto de mai ana wakwakoto wodi o wonde nyamse ni kure ni o manu wansi wo yi ni nsama sum sew o cha opani o pa cho mba pan o che hawana mtu nyame no msum ko pa ni bi emre ku wonu msana eja ye pata ye na ozo bo papa sum o no kure na me boni bi ne mbon me kan ma mona na me boa me boni bi o kan kure ba wa nya ade kuko woni me boni bi ntia che na me nua peniti sa na mpa enjene sati en kopana chow ena ejam kopana chowa na asem no de etutwae ana me de proto no ko dan wo hina ye fre no na chamfo onso ye mpapa wo fa asinte fanse me bra no na me na se na ekoso ena onso dan asem ma abusa panyin se na abusa panyin hwe na onsi esi asem no emra ma pantri proto men so yetu nsama me papa na papa nua nkasa no no watimbi e manage scan bi ti papa wi no ko ton proto na na chamfo fe asem no ma abusa panyin no ana abusa panyin frɛ ahimfie ni na ekobi abusa fo nyina ekobi ye tase ne kase no ko se proto no yesay proto ne ye proto ba ko one proto o fine but o udumasi aduma francho okay ana o se abusa panyin no si asem ti asem ka se o ri papa no waton a on beji tibi on be don be hofro ana o masan ka se minsen entunsa de wona be me minsen entunsa ngum sa je 5 million bulinsa ba ko me ka so monte mo si da bi o monte me so na eja yeri mi tues kan de se me di pepeni ye dem tues kan de ma wo na eja me die asem ne ken we na asem de e ko toye ti o ma na o mo sa ba hin film san ko se eze plot no ana na ka kire ni secretary se eze plot marti akodi se osu na ye wie bibia na ebusuani nya biensa enti zero na ka senti na mo ye nkran dai no mo so mo nua mi no kwayim ti se o mo ba ansa na mo gina ya o me dai o mbe gina to on ba no ka ti on ba na emami no obuso mo sei no plot no mo sei an ye ni pa nan na me plot mi ensa yi man kran be de na yi to mini plot be ye dai e de ma ye na so me so menti ase mo sa James ka say principal so die kwa ko se me jim plot be ye dai me jim plot ana ma mami there is me mra ase na mbade ya bibia to betwa nese mpacho mansem no as a woman so baso mpa Asem Mpe Nipa bibia to betwa o rade be fire so abo awo ho pachan ye wodi ya ne be ba be ye wodi ya pachan na ne eni won so ode ne nsapan aye de akọ papa plot ne dan bi si so pachan edan bi anzi so udiam na ju ahome na enkomo mo mizo no omo amote pro no ho nyina tie TV ho ati radio ho etie yen
wona te won ka mu nyina ye koso abom nka ye se buru nya na duro edimizo no abedwa so papa ye de mango na ye obaketo no mani bi mo bo fruit de eye eboa mani padua no etumpon abrabo mu pa wonu mizo ni bi no so na wonu 5G mixture ne so eno so obo adwuma osuani a obese osua de na wani aye se ne ekum se ye adwuma ye yo beba na adwa so wani kum bobo bi na enema enkotote emfa ema wo saa wonu bi no na okokọ wani abrabo mu drink we de papa upenjire mu atra so na se wo ferment mi amfa ma wa mpato ya fa number yi na frɛ na ne ma nkotote mfa ma 0246 2702210 246 2702221 21st clinic clinic kesi a omu na de tumi ene bibidura yale sa ma sciatica yare no enti sciatica ate 21st clinic din a ope ba bi fa ne senti ye bo kokoni aka achi anumere se wo yare bi atetu your friends sciatica na so sisi so to ase wanantu na nkokomu na twetwe o ma na ase hopopo ase ne stroke bi pese achi wo ase to agene sciatica na yare bi a ejimi pa ba so no ankantim stroke de ne ho bajim 21st clinic guso eko wasi kumase ha ombehwew na oboase nso ombehwew akra ombehwew sunyan nkranza tachiman ba bibiara wo from mpuna hospital ni bi ni wa ombetu doctor ama no ahwe ama nema akotote de ama wo number ye 0540311311 0540311311 3A co capsules semen kanto so koko yarehwe no fa bedan wo no mfa bibiduro krodi ntu asema o se 3A co capsules no umemene ne sade o mbe kire wo no a bia koko ni bisi bia bonse wudware na pone free dipadua no ani ebi aya woto uja wo nan a wo bre but koko ni ntume masem akofom koko ama apusa wani eye koko eya sa no abepusa wani sa mpato tutumdika daji omundo ni binom na enema enkotote emfama number ni 0546107107 0546107107 express group sime mo amane yese american tentem so pa ye bedi buro nyawu so opese otukwan ansa na buro nya na duru anawa amano no opese obeduru Ghana ansa na sebe abato aduru so na abeto aba sa kontusem ho djubadie nyina omudi minim country kura opese ukoso ewo wiase ha Canada, UK, Australia, New Jersey, Germany, America babiara omude obeko omse wo kwa akosia de ye nwomasem anase bia wo kwa ye adwuma anase sebita frache wo ko visitina omohwe no motu sa na mo ni nyina ade amount wo number ne go afidi enso 0555 55 0067 0555 0067 offer sa number we are ombejo so na niama akotote de ama Dr. Dank on a year start ya bon komono na oti ha ene modwetwe nkomo den papa we wo bo adwuma yi pa Dank bibidua yale hwe eye ne dia otenete di Dank se memo amane nka nkira wo se me pa cho yale bi atete wo to bi asa wo yam usisi achi nkase no wo chiri bremo no utim se ewewa Dr. Dank se wo ye enam yade de otenete ono atena ha ka cho so wo ba wuntimi nwu bra no nkira wa de kropoti wuntimi nwu bi mo be ka kira Dr. Dank na yesa se be ya wo nyire ntifa number na freze 244017556 0244017556 ufre Dr. Danka obeje usuna niema akotote di ama sompa chede ne egusu aye kai mo aka kire mo se sompa chede o ye hwanyanka ehwe kunafo afibia na anu ya kunafo mako 3000 inipa 3000 ye izo Dr. Brazet Foster one sompa chede e ba ye no ka bom ehwe sa mamefo efira wontoma ma wo munkudi ye sa nso no wiem ye sa akọ kumase eye park kese yi so esa akọhwe nyanka mako ye ntimi nkan won ehwe wo mo pa anye kurum hanko ankuru ahodo etoto aso de wo nyanka ba ye chebi 500 million ye chebi 100 million chese na are ho na ese ni gienzo timpacho afiuso fa ho him na ka kire urade se oyire no ukunu no oma no omo ho ba mo ni anye nyanka omo nye kunada ubo sampa na nyame beti beduru mu nyini mu panyin fie so ansa na baako beja baako kwa oja baako timisirawo bompa yegu achade nso na fabra eye mo yeje anwa yeje titomantos yeje mepacho ntosi pa de memfanzia nei ebe pro bayire mfa manei ebe pro ebe ka 5 days am ya program na wo sa na yemenya betima na wo ton kra ye ni sika send it to the number yi so 0598559802 0598559802 and it was 0241 272990
bia Brazil Foster and tell one media in your buyer or no na ahwa ma niema akotote ede amount office ka sie was so ame ha Sompa enchen mu heya emrum hotel opposite heya office ne mu bai pa ubetum dia ye hospital wa opeso ye hospital te say herbal doctors na ana empu doctor fo bia ekeka ho no ubetum afa afi opeso de shopping mall boutique kese ubetimi e pa office kese ubetimi ni opeso de ye bia ye de ma rent on number no frɛ ni dia no na bra beje na mu number ne 0542 465 365 0542465365 from Mombejo na niema akotote ediama obo heba asem nkanche ose fo bibiduro yare ne beda fo bibi yare ne beda no mfa bibiduro entu ase emfama obo se ya utipa utra ka mu chana na ase atatai afi no ya na wo chest wo se mpane no niema nko yesa obo asem nkanche ose tutumirike ne beda na kache na omo ama niema enkotote emfa emma ejabuonie wose odin enie ejabuonie wose preke se powder ensunie wona de saa ni nyina ba wose kulo 2 a wo de bra obemie kuro na maniema akotote de amankuda ni nyina asibetu number ni 0249 761 508 0249 765 08 ombejo so sanso na 0257 47 doctor ebejo so 52506 egwafidie no so na ekosa no a na ma ya confuse kakra 0257472506 ofre doctor ubetene nkana niema akọ animu di ama imi pro services imi pro for say yankan kire say omo tukwan amano ne omo kọ na omo kire say amano ne omo kodi dwuma so ye chana heya wasi wo bie business bia 7 days 7 days visiting tour na omo koro no osu kobi fa ho bedon wo wasi business bi obi bia betim do ho aka ho omo ne akuku dam ewo nyuma ewo wiase ekohia di nkomo ebi amna no nya links abetere wa hia mutim pa chew sa meeting we oso do ho don na mutimi ekoko wanim on the 8th to November 2024 na say esino no as oni bia efa bi on the 8th no start as on the 8th twem em say be 4-5 days ni omo start ya wo mo yes ade akopim 23rd na afi omo end na omo nyina 8 on to amanema akotote dia mo difa number no na frɛ na nchirimu bi ho awade 0244 924 573 ofroma ombejo so na niema akotote dia ma enti papa uchire mu a ya mo atunsa enso ya mfa ama me ba jan na master so crack makra de o say na me ankasa me o mtidi ana me medwuma okay ti me papa wu na me se wa frɛ me say me papa ya da hospital nti me mra nti na me jam first kan ka me load du akọ na me to mtidi koi ti me ko na papa na wu da pan hospital no okay ana ja metama de she me kana me kan ere e betin ko mo kire nti mra ta mo so e be ku yin papa no me sale kana na san ye dai ko yi no e go fund ne ba me ba kana entimi have me nuru yikuru mu na kana sesi ekwam e be say se o ma nwunsa nti e won so ensu ye dai e da ho pa ti me trensu ba ko na ka no movement ne me anya me fe na ja me ya na msa me trensu na msa me trensu ba ko ti wona je fun na mpakisi wo me yi funu esremara funu se me senda roma onyi funu fanko e franch ma me dan funu je dai e jiti koye ede busafo anka ho asema da ko se ye yiri nyine wieye ansa na mka twom se mommo me na me ka no entimi ye no mgugu nsa yogu nsa mko fa fitani be bie engine nso bra ensu etaka ni maso bi na ha da sensuo agu kanim e be sinne ka na entimi ye dai ejuma ya dwuma bi maton ka no kondem ensu na da mo ye friend say ensu ndie me ni dipa na me ye me ni die ni di na se wani afi wani afi ka wani mabakosem ni mpanyinsem ada na wakoyi mu ena ambulance omo de nko mkura de mra ne beja asema yensa na wa opeso do ka na wenti manya su ehunu bia okwa so be okay me copy of Zion love Zion me akwasi awu anti na anye hwi ni no eno ana de se mi hwi ndi o ma papa ntwinso ni mfiri bi ntwa ne dia ko na ma papa ntwinso ni amamere obi ase you don't dodge it
abrabɔ nti na ya na preachi etufo ya ka we nyina no nyame onye kwase ada so obebo wiase di nsuwa bi ato wiase na no omu nyina wodwuma omu die nti no se wo fa Kristo a na wa papa na wa fa no na abɔ sa ade no do reject a wonse na wa hunu wo kwan a wo kro e wade nyina wo kwan nyina ne fata ye kasa che chiro mu deep ansana wate ase amamre de ye ntoto nase nti ya wo Kristo no ne maame ne papa tam omo de omo kwa afahye ontimi noje ono ye Kristo na kwa afahye na afahye wo kwa ye de egu nsa ye ya amamre enso wo ko bi nti next time no mesere mo amuti enso ye futu ma obi a no matter mese sofo kura wuni ade ne funu tire enso ye gu nsa ono opidi se enye no wuni ade tira be gu nsa ntimi noje ye wa yesu ye beton krabo ntimi noje ewi ase ntini ewu aye nti ase na ye ntimi ni Kristo na oboye na ntina enya ko sa case ndi ye nsum wa ye ni amon na wa yi ase ana busunya aje oka no ba je ka ni sai condemn ye nsum nti wa next time uchoma ko kuru ma bompai na sere na nanom se omo nso so nta mochi na omo nyina se be ye dan won da bia akoro so no ansa na wakwa asole uko kuru ma akoro so ansa wa wura kuru nim nti wonnim wo chen ne awate ndi so wo ye oboni obetima ye oboni kaka esiwe nsuwe nyiri mfa na ye de nsuwe kwota inji kwagu omse omunyi amamere ni o unse ne no obeka se na ye nwa nwum na abama afutuo na ye na nan kama futuo amde ba no okay so ti wiase ya GBBD bibi o ko suku ye minister o ye MP o ye kwan GBBD bibi o enje ne so because gana sa problem kura me wo na papa ne story ni hia ye di empese be do me wo sa problem no firi se o kan Bible ya ye nyina ye preach ya awurade kura ko asubonte no emoje tu oba na oda nsu ehui wango kanje ye nsu a oda ho twen eye abosumsem solefa agimi firi ha o som minti dimachi dabi okoye no no so de obetimi wo ye e kire se eno so woni ye untimi noje wankasa da ba bia no nsu da oduru o ka kyem se we de enye ya amam mfa mebo brada even ono amu kura ye bo nasu the first place nsu mansa na oso ne papa ni da bia se ye bosom ye de ni wura hopie ansa na ye ka se we ne me doba oso mani enti nsu ye very powerful a wose ye hwe ne yama yi na ye hu se de ye cheche nsolema na ye be ye no na ne yama akotote de amaye di papa nya na ato won was condemn ti wo de ko de be fra manase mai de ti wo de nye nu me ya to akun me ya to ko kuni akura de me ya to so ni se me ya to e dan chen nti ya hwani anye na sa asema kan de abim nanamfa nananum afa onu ko yeso o ma aton ko ze condemn wura no so no o ma ne ka kwan no enom de ko ta engine se o ma hu su woni mama mre nti za kwa bema baba nyame aboa ne ba ya de bia yese de fa che yesua de ha se de obi kire wo ha no sa na tie enyina yesua de na yatimi ako yanim nti omamu watu asase ne ho etinsa anu so ma mfa ma me ba chan adenti omutirim pone sei omsusu ye ne sei ese me ntimi hu do mpese o papa de asase ni ja wonko a ajori ja me ni nua ye mi unu pelu ni ja e o di wachi ana ona pa mi na mdi na chi no so kan de okay ono Asem Mpe no say like ase o fa ho ase wo fa ho ese me ma friends bi ase ne hoto no o say ne hoto no I don't know me ntimi wa top front ni bi e ba ti onto wona yira to bu o ebu okrum side ndia to no ba ko pe no hun se wo be kon na de half area mumfa obi wa sa na ote enso wo je de oba be je ni chefa abi fo ni bitisa mu fie mu di ade ana me fie di ade ma me fie su di ade oh okay itu papa side no ne waje mu asase na firi mu nsa no ye dan okay o ye me papa first mu di ni si wo hene ba na o ntina krum ho no okay wo tira krum mas ntina o me krum ho na o mo se atu no ma na na chamfo no sa be fa na ade okay jaye no ho wo ye hene onye hene line na bia o ka se wo ye de hye okay obi odi hina me atu ne de so wo ye de hye okay ne amaguso ekoko nani ba ye besre producer mo ne na kasa mo frɛ no ɔsɛ mo frɛ no ɔbɛfa na asa ne ɔka ma record no na ya ne ne ntwetwe ngomo ne yehunu ne ɔno nso ka na afi yentimi emunwuram ananom ahemfo ya yesere mo ne die kwa so asase ne da no o da yie o obi yesi aburo sen yesi animu kama sa echi wow
Mo yi de ye pa so bi kura to fen so o se wa boa mo kura. De otoma no. Na ato. Na to fen so. Se na oye ya. Fi se wa sa se boa ye ni ana. Oh, eno bodin. Ba papa de man 90 million. Pe. O papa ya wa di aton. Ah, o man 90 million. Otoma na che. Oh, mfen papa we be 3 years ni. Ba kan me kan me kwa ko to me ko me ko ba ko benzin bona yi. 8 even say bona 800. 800 million. Ah, 1 cent so yan hwe. Ya ne ho abi. Ho abi. Na wa di ajawade na nka wo goton. Adentia. Okay, I say me a daveni, but I want to more a day. I did, mammy. I can't let me tone the token, me adoma, and the mighty ye juma. Meet me, up a pot to me. A boy, I could and never yo. Ato. And when you're into me, when ye come a yopa. Now, no video be at times our traffic. You go Vienna, me junior hona, me tears here. Na me tetrotrum. Name say, my penny, uti troton or boy, young boy cares. Nti boy ne yes wo kasa mfam jimi ko na munyina no nya sa bi na mo ye dia hye boy ne dan ne o se anokwase ase panyina wato na sa ase akotoka nti trotro driver no oye panyini no anti asem na se ya okọ yatima ye yaduru ajem so odwene hu yie afoto so se kono kwase wo kan tetebo yatum na yesre sa ase de ade achi ade ase bi asika beka ho beso obi ton 90 million so kuton 800 mi sika beka ho nti ne se wokoton ade ye sika we akotoka ba akopa ejatimi tom etimi nyankwanhia unse na wako wachi dodo mesre se da achi ye bia na ansa kan enwene ngohoda bibi se me de asase de obi ton afutuo ye one pe ubetim de aye project wo ho ana se wo ton ana wutu kwan wo tight connection man otim se de okoba kwabrochi de emu ni kwase a ubetim beto we ni be 10 ba se ka pa na so ton wasa ase akotoka de kami hunu ye ton card to asase okay nyame nchira ye ngu na birim ne nkonko ne producer ma yanko yin so na ya Asem Mpe ewo wano okay because ewo phone so kokko se different channel wo pay TV so bad time what the man phone so kuro be head achi egu ni tinu abeka no say aya no de encourage ale ire no mse me ba mundie me ne meka say oh yeah ne me ye wabro yo over mecha obia mame pancha so nkoma sister ama wo KGT run about no so ton atia won fa so mpa ni ago sister ama debia wo se ye tena afidie so ayi monidi utie pa ana kofi bu ache so wo what is PZ on so ton mobile ayi phone so on your ma PZ anymore on so ntie no fa mame pancha so nkoma enkransa na me ko ho commander wo ho no nyame anukre wo adwuma na no me ko di story bi achi girl bi a wo se ne papa man asase a odo aburufu a papa na adwa aburufu nyina gu ye frɛ no ha papa na ye se ye pekura ye mfa nko IGP ho ma but na no me ko ye no ene Nyankopɔn adom nkunim di aba ye ko ye no aba wana frɛ me se commander no ene nko mo ya romande ni papa no na wa manti na asem kura san se aburo ni banche de se wo di asase am obi na wa do na wo ko se wa di asase no na ko dua gu a Ghana ha ye nyane sa iti commander hye nipa na akra ne papa no di asase ne mna na se nyame adom adwada ba bia nipa ne hye bia no fa ne mra enya sa de besi wa ha enye papa ti Yakobon encha de se ye koye nkransa aposifo ne commander omo hono omaso yim ye koye so omo gye so so mpa omo fa so mpa ni agro ho ti commander ba bia obia no me de ncha so nkon ema na ne ya kira nkransa akonfo nyina ya me nshiro no nyom kase ye nko computer so agye dim ye baba pay de na ya boso na nka mo ye ko computer so agye de ya ba si ye ba ye de bebrem 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa ya no masa de machine aka ho. Eya yaresabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho. For 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Hey sewa, me hu wacho. Me na no me bisa ekra so kwa brochu. Kreku, afeina me beko. Men krata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ni wenye otedi di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout wa Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Okay. Aha, aye Sompa Asem Mpe Nipa. Wan ton wo yare ya unya no aduro nti wo ha. Ya na waton wo yare ne niema akọ tote ede amaw. Ade bi a wo ye no yeton na afoforo ato ne se nti no ididwuma no a se yeton ye sponsors no na omutimi ekoko omani maniema ekotote de mo. Papa yi na sem no ahomete etomire bi wa abrabo mu a ye jama ne ka na ayede. Etomire bi ye de manwa na ayede. Etomire bi a yamane fa na de a na ayede odwene ho a ya wo ntia se panyini bi beba fi woni bibi de mane ma ne nuanom ne nananom ba ne da fi no be so sa atam ko because su se manyini metimi yawu eno na ya ye nso so so fi a eno de ne kuru na bre eno na ba betu agamo no na adane dam wo beba betu me ha no asem adwene nya adwuma no ye chiri firi se yenim se urade ma ya adwuma bi wasi biwano memu biwano menchirima yaja no na chiri ye biwano ubiwano a bu atenten ne ka woni bi asem fama no ndi ye yete ya gospel no an ye woso because abrabo na ye bomfunso aya ye ne omukura ye nkan wie ndi ne ye nsan ma medodo bi asem mu medwutwa ntro ho mfa mekan abrabo ho nza nka ho ye beda wa sede ye tie no ye be kan za ne akwa akwa yanum ene oluma na bi obi onyi na sum na onhwe no nya ne ye sefata nya za ye wi a mframa be fa ne ho no ompe kokosachi fabi twim ne ngonko ye ofa emi se Asem Mpe Nipa se obi di asem ba ha na wo de bedan a producers yi tu ho na mo mpanifo somayen ni akwakọ ye hwehwemu ni hwehwemu no ye wi a ni ara bedan mpanifo na afi yama se de yahwefo ne yetiefo no ombesi ehunu se de adwumadi no esitie bra asem ne ba ye no ye frɛ papa no Japita oje ye feso ye se obeba fidie mu ha na eye ne ba no asem wo de bedan ye no wono so aba no aba be kirem nti ye ma ne se nka ebo be 12 o'clock ananka waba ebo 12 no ye twene na wa ma ti bo be nu nsia ne frɛ no ye frɛ na ono Japita asem we ka chen se oni Sompa ho time ana oni Asem Mpe Nipa ho time eti no ye fi se de pe bia ye pese bia no ye nye nti e ba na sa no na ye nti papa na no asan se abrante ne baaye no wose asem no wode kodan eye afredu mase ehene mpanimfo chia me de koto mpanimfo ani mo mutunsan gosu abrante ye fe na omaman de ode omaman aha eti yakọ ho ebowra hemfie ne yakọ ye ne koto chia me ema chia me so ji efe so chia me lidi ye de yakọ hemfie ema omfrɛ ohema ema ohema mu nyina mo bai secretary mu nyina ba betra ho eti ombusa ya mane ne de amane ne bɔ mo sesei na branch na de abedan ya niwe omje me feso nyame nko asompa efeso na omje ye aha so sansa sompa nya sompa ni hanka mini ha intimi nya sompa mfiri nti so babo na oje omo efeso eti mre kokko pie ye no ntintin tietie mu nyina ne se chia mini busa ya mane na de amane bɔ mo se abranche di asema bedan ya ni be ye nhwemu se no kra se
papa no ebra no tie ase no wode asase ne ma ne ma no mutu nsa gu so ana na etoso mienu ebra mo ba hemfi hanom no nkra ne betu ensa egu asase no so mo saa gisika opepim num 5 million de to so na ye be nhwemu se ye no kra na chiame agitum se ye no kre na abrantie bae de o masem betu o manim na o betu nsa ma o mo hemfo no krampo no ye se de papa no ewu ye odi asase ne ma ne ma no o mo nhwe na asase no mfa man kola no na no mo se o agya Peter no ye we papa no ato asase ne dia o mo mpese abema we ene ne papa ne benya problem o mama aha ebenya papa ne benya problem na emom no abusuanom won nsase ne bi wo honom ansase no omunyina be kwakohia na omama esewa ene mpanimfo ka ho no ahwem no makoyi nsase ne asase ne bi ade ama omama ne nua na omukro omunti asese o mahwe animu a na agya Peter chinchina twan o twini twan sa chinchina o mfa asase no nyedai emfa ma we eti sa brantie we efri se so bibia obede ye omama efri so bibia obetimi aye de a onye no no kra no agya Peter no eye kromo hene no ese se agya Peter no epe baabi a na se Sompa yetimi boa eye omama yi a na yetimi de ne fam na kwan so a ono kra be ba support ye ami ache eye agya Peter no sanse agya Peter obi a o yetintintini obi a chese ono no kan asem obi nka bi na ono hunu se opese odi eye omama yi eni nua na bro eti se Sompa TV na sa Asem Mpe Nipa se ye se be boa eye omama yi eni nua de a eni ono ohene ne so otaye chi na no na ye be fidie su yi me frɛ papa ne TV di ono kra ye se onti mo be ba ha ana busan se Asem ne be kana fidie so Asem be kana se Asem ne be kana fidie no suo si en kana fidie no suo ono de die pe bia no ye pa ye nye asase ne pa de se omama ye otoi eni nua na ye na adwen se asase no betu hwana mo a eni e wan ha Asem ebisi ti ma brantie mo no hu musuo se obesi asase no so nti ofa so obusa me e ma me ko eye afreduma se ewo sokoban ufire ampa me kwa nwoma kwa ho na asase so ofa edayie ufiri ekwan no ho mutisi ho no na no yade asase ne dayie nti papa no se otira konkoli dabi unu konkoli ene o wanimu se ne ekwa haye aya ho asase kra me wiem kra ye se ebi be 1.2 billion se 1.2 billion na ofa me koyem hwem no bi ayi de nke emfa meto bi de na mum ye hwem no nipa bi mo ye se sa omama wo ye ni amra sa papa no to asase a maya ena otan ede asade an ye no ye ne private life to ofa oso maame a anase mo so maame no me kokko ye hwem no de mo ka nyina ne se papa no se plot no de omfa ma omama ni nua ene eso etuna ka friend man wo ne number no kwa friend man okay nya botre ne friend man na ye mfani wo na de ne o ka kire won kan kire magana nyina hu ni suban why ndu de kwa chi na mo hwe na mo hwe number ne man na mo mre me doctor na ye ne ntutu nkomo ye wi na afi yetima bo awura me ye di nkomo ye na ne ma akotote dia ma ode hwe no an saka no ye ne be di nkomo na ne ma akotote dia ma ode on saka number na memfre ma ho be 10 minutes ye wi doctor na odi na hye akiri na yene ntutu nkomo nti ni ono aka bia na ototo ayampe ofiri se bia wodi ne ho few bia numero bia boy ja Peter amane se wofa asia na wo ba o mama abetna Sompa TV nto aye krado se bia opese wo kasenti no ye de se ne die wi nyina mana na wa anye a na afi no yatimi ehunu ni a esusade boyle hunu ebefa na yakon akoye nemu ene doctor penyina bafia ene no ebetwetwe nkomo doctor wayale sabi ene di no ya na da ama ni bitimi ani daso wo ho yes ani daso wo ho heba clinic sa yale sabi ya sare bia etiapo na ne ma me pa yale sabi ene se ani yade na omonsa mfe edurungu ani so omanom ni padua nim na ayi yade na ewo ani so no very fantastic edre nom ko yemu de yewu ne de guye ni so almost esade how fufuro bebri ena eba ene doctor atenase ene ne betwetwe nkomo na watu ikura se na hokoye na se na aduma nso so eko doctor penin pacho bibia boko de yankopon adom bibia boko se ni daso ho eni daso de bibia ho mo bia
sanity weekends na e what is and e can say week na wire sabi what is Yankopon adom dani de nyina de foforo ne ya na woye because so hwe e hawa hodo a e ba ya so ye ho no ma yen ya etena se hwe yare kra no mpempi ya na toda how ni bi ba ya so ya na hu ni say we de e be ye dey nenso asedan ken rade say nipa no kwa enche no ofre anasa ono aba ho aba bi di adanse na che say ye bomodin nyame nso nti adanse no so ebuso Dr. Nyamin Shira and the producer de Yaria Hodo was here no di hun komo abetumen na me no we am co school do ye no present past positive was no me kabum nti mitimi de bia ma ho to ti ase entema no ame akokọ ye nim ye se ne ye be cheche pa nyame babo ya niema akonanim first no ye bebusa se catalyst no saya de ye den na develop wo nipa ani so okay cataract yeah cataract eno ye ete me gro ho amem get them okay ete ye sisi wo nipa ani so kwan ya faso be nipa ani so ne de ebi say obi wonu ma na osore a ono no mno bi a enye doctor na e prescribe ma no broni be kasa unprescribed medications ano ye din too much obi wonu ma na ne ti eta adwane saa eno etime de etene eba ena obi won so a na bibi ena abo nani so anase obi se ya ba anase obi nsa abo nani so etime edeba ena se ehye obi gina wani so bebrebe eno nso ede eba sanity number 2 se sa ya de fasa akwan hodo we su bi aba oni pa so a oba ma ya lesa bia wa mo okwan amfa so manifri so na nya ba sa de aka enkai bebre yetumi eboa pa bebre ho de chira ne ete ene glaucoma ete glaucoma yes wani no se ni pedwani nwu ya na se wani no enko of kra oye den ohobeto yes oye den ohobeto sanity Dr. Bidamanim yes glaucoma mi busa sa glaucoma no kra yare ye be na de na ye and yeah, one of the most dangerous eye problem I to many penny frantem. Okay. If it's no bar, a day if you say abnormal pressure. Okay. And can you pedrian when you know a one pressure? I was a dibia eda. But say a broswa and a cast when you glaucoma. Okay. Ti unya eye pressure, not a cocoye too much and yes when you glaucoma. Okay. Sana non sote. Wow. Yeah. Dia ne mane basa, dia ne koso. Ma ena make say pressure timi be ni yes. So sa. Se kania wo hoi. Mitimi hwa emamani ne bre. E de pressure beba so. Okay. Enwusie. Ekomani so a e de pressure beba so. Wow. Ewia bo mani so a e de pressure beba so. Me hwe TV na de meti ani mu din sa e de pressure beba so. Wow. Me hwe phone so bebrebe sa e de pressure beba so. Computer so me hwe ni sa na be me light ni nti e de pressure e beba so. Wow. Eni ene se nkura ya na fun kura nda bia ze wa da high na hwe na ni sa obi ganga na omo ye bloggers no ne sa de da bia omo tanya sa program afo be wi hwe ade ohunu ni yi sanity 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 ampacho question bi em se ba no sa yetimi operate sa angofo no na ade na sase ya me da say cataract ana ete no ye betumi operate but when you beka say na emom se pressure na wo wani so no e bro so a na se pressure ba wani so a wo operate ni panani a wacha 1 year na ni befra ete ba wani so na se okokoye operation na se wo kwakwa pressure na wo wani so na doctor na kokoye ma wacha 1 year wani ni befra ena se okokoye nso na pressure wa ya wie no pressure ebe wani so nso a eno so wacha 1 year wani befra yes glaucoma nso de eye pressure ebu nipadua na ni so no inipa na ni so no ene ya kase wanya glaucoma okay inti anu kokoye pressure dodo na emanifra sane no so te wow catalyze no ye wo types ana yes ete ye wo mu ahodo bebre ebu onu mesi nipadua ni so se pimples na sia ebu on so a adefita na etwe wani kosu atuntum ne ho ahia ene bi won so abohu yese edahada so bebrebe ene bi won so abohu se wani kosu atuntum no na esimfinfin fita eno ye eteni bi no
enti o ma hodo pa wow sanete eni yare ehu enya asem gitu ani won se odi bia na ma yedi na mhe sa eni yare ehu no kwasem bebrebe na eya na baye oto ko nim sete won ani so onim sete kra won ani so so ndi onim se dis nani so no wakọ ebi won ma ya na enam ani ne honam ni bi eni ya na wo honom but no no ekofa ha etimi kokofa ha eba woni ni so honam ne de wo ba na eten so de ne ho agim wow iteni yare de endi ho agro wow number to glaucoma no so won types ye won types ye free bibi eye congenital glaucoma any free be open angle any angle glaucoma but say fiti A ebeko B fiti B na ekosi ye woni eba woni ni so a yes any capacity be early stage of glaucoma afina e sha se any woni eba woni ni so yes edu mfimfin ebetumi afra woni any wodi woni ni so a eba woni so na se ifra woni ni kra eno ne ye ebra woni no ensuo ntumi emfa entini biam emoja entumi mfa bibiam ye free be retinal blood vessel emoja mfam ensuo mfam nipa bia no wani ahoɔden ejina wa ha bibia efre no optic nerves eno ne kura wani ahoɔden nim ti ye pai obi atikwa na omolira eno ne kura wani na ahoɔden nim enti eno no se pressure ne baso a broni beka se adameji e basa abo nse wani no na ahya se emma ehaw foforo pacho ye beka ne se esunsan so obey ama symptoms be na start ya no wahunu se me yenya etei ya ba mani so ana bibi se ya akoso medase se ye de ete ehya ase de a kwan abefa so wahunu se eteni bi be wani so no wani be hya ase aye ohene okay ebe prunsuo na kwabra ni timi yesi ya yes ebe prunsuo ebetwa enchene aha afi wade hunu no obon se etoda na aye ofita wo ho no obon se bibia ye se ayeremo no na ate ewo wani so anase wo hwa ade obon se aye se moamo bi na enenenenam eso so me hwela me pije me na me hwela ise abon se ewo me pa aha eno eche se ete eba wani so ena glaucoma no so de ne de se onante a obehunu se ase waboronsa amana ketekete but na ayo kakraka awatwo na mu na aze ena sanka wote wo fefefe mesimi hu se nipa to enso mi hu nani ayebre yes de bia na nani so entuma na so bi won mo se ensuo ena a time ni so fi se glaucoma na emo wani enkekaw ema ne mprunsuo ema ne ntwanchene ena enya wo ya ne de ansa enya aba na aba e ba betena enti ano sa ne betima ka che se fa adogu wani so onkwa ne nyina kosi so bewu adurade eno ana de begu wani so ya ma won sesa no aduro nso di gu wani so a enam se enti na yemreni tetumi si aduro na de begu wani so na aka wani so enko enso aba ya asem na baba ya asem foforo sa na eten nso eba wani so a doctor beka che se ebia enyini ye na wa mo aduro se fa gu wani so udi gu wani so na enye sa aduro na adi gu wani so na ema eten akọ se ne be ya enyinyini ya ebenyini na akọ aka che so wa operation ana obey operation enti eni adura ede mo asefa gu wani so wani da so wo herbal clinic yem fa drungu wani so yesi bra baji aduro ni nom eko woni paduam ne nkonkwa wani ni so adwuma mfama ona nso ho nto eno ni adanse a ebe ya so ye wono no ejisi wani tutu se prunsuo se twa nkyene oda sore wani na muomu a aye kokọ ana se ohwa ade a unhu ni ye ohwa obi a osimi hu nanim ana se wonante ase okwakoto amenem wani nso ayebo nipa ntimi yetre wo wani so yes ena wani nso ayebo ena afensu no bon se unu agina won nche pa obi atwam onim se obi timi twam ene ne yonko bonsa ho ne wayi nani obeka se bia nipa na hyeda nanso wo hunu wo a oba no se wantumi an kase bia maame akosia na maame enti wa humi a onhu eno anse watwam eniare ya ade a eha adwene ye nanso asedan kan rade se se yempo se wunim ana re ne fia na wanti yen kantem eno akwakoye operation ana se ana wanti yen kantem akwakoye operation ena afi no ede ha foforo eba enkechi se wani na hoden ketekete kra wo mu no ye hye obo se enida so ewo hode ma bra obi won ma yesi ya koye no operation afi to kra ba bede na nnachi ana se emoja ejina na nini so yesi bra ne ma waduro na nom ye nyi operation ye mfa dongu wani so wo de bra ne ne won tonchia
ni enkyerɛ sɛ ampa ye wayare sabia ene wayare sabia ne ka ene yare baby a de kwa di adanse a eye eni da so o herbal clinic eni da so o herbal clinic na ate won kan me do number na etuja na ewia mo question ba ko busa doctor na fe e de no asi ene won number na 0559 90 12 34 0559 90 1234 ba ko biem so ye 0596 198 884 0596 198 884 ofre doctor obejo so echina ombetna se na emza Sunday nkoana doctor enya aduma Monday to Saturday ne de tama be ko bi anti dachina tumdika fa wani no ye maame no bi biro obi ne e mani miate na wo teto so na ene ade teteza doctor obi busa questions esi madwene mu no hu se fiefo ni busa se na mani na tesi so mani na apuru nsu ade na mmade ento so na tani mfiri so na ase inside wo na mko no maduro ne nko saa de dupa no eno yibe na ade be me da se ye ka se nefsa ona se eba utirim enti adura ye de ma wo no baby e hawo no asie no e wo se ko ye hu adwuma se wo nefs no e wo na se eba utirim eni wani so dia ene ese mu odu na wo no ma eye mu adwuma e wo se wani so nso to sa enetie enti se dro onim se bebre na wo no mabon se omani no e ha omo a na omo ankasa de omo pe akọ drugstore na akọ to adro e de aguso na akọfa hawaba minimo bi odi adro agu nani so nani no hu a ase eyato e pronsio sa ena obi won so abon so akọto rob bi na odi afa nani ni ni nyina wo de haw ena ebre wani no intimate na honom emu wani no enkonkodum pempenso wi abekase mani de no na de mi ekowu yesese ahya ase se abadada se wani no ye the light ana utimi hu se enipa atwam ana utimi se aso kane aketo akra na yese bra na bra baji adanse ni bi ye be yo ho adwuma ni a kire se ampa nyame nam yeso esa aniyare doctor de akra na wo kan kire wona 80 na number no so mo antim fidu ano so na afi ye nsore so me da se me maame me papa aniyare onim se aniyare enim akwara ni mo pani ye wo fa asano ne ye manu bebrebe na omo kọ school a omo ntumi ensua de ni nyina ye se ye twregu blackboard so a enya de omo humpo no makenkan sanity enya de omo hu no makenkan enti obi wo no ma onim ye twre obafia maame ne kan bibia otumi na so de egu blackboard so de onhunu ye se akra na bon enya bon no abon nani ene ha no eni yare obitimi ya abofra wanya bosome ennan ede ba wan hwani anani no ayese mehwe me baby o show pa enso nani eda baby intimate na ho emma ye nserew ne enkasa wani enye dabi ni nyina ye hawo hwehwe eni da so o herbal clinic extra kwan asante mantem hade agidin pa ye wo kwada so estate yani estate aban school no ene bo ho pepepe ti ne wo hwe mi efri sunwane ana wo tie mi efri sunwane kwan so omra no mesi e wo so fulai onya si wo so fulai obeti se ka e pai patase santase sima mienu pe ana miensa ne wodu nti onkanche driver ni se obesi e wo brother man ana se estate junction ana se police depot bebia ye horo car e bia ye ba akona nia wo hwe mi ana wo tie mi free oboase kwan so emra mesi wo santase ana santase runabout obenya sufulai e car otena ka animu a onkanche driver ni na mate ni se me ba estate junction ana police depot bebia ye horo car no ana se brother man bebia wo hwe mi ana wo tie mi fesima mo hodin a di hianza wa bedru e wo kegitia bebia na otum for runabout ne wo na ankasa no udodu wa so pe adum pz patase ene kwada so estate station ho unya ka ni bia freyen ka edu ni so ode wo ba no ye ne driver ni kasa ono ado ba ya so ye ho no ye numbers ni eni 0596 19 88 84 0596 19 88 and I say 0559 90 12 34 0559 90 12 34 obejo so na niema akọ tote di ama eni da so e wo ho heba
clinic ena oti won kano doctor panyini nene onu abetetu nkomo no ukọ no mo nhwe ma niema enkoto temfama eni die eyonipadua ne kane a mepacho wa usike da wakanso muni ani a obi bekwa akoyi adi wonhunu usike da o center table so ye betamako na wonhunu ne nipa obefa koye eni yade de mensere ma obi a de mesere so wani hu how ketwa bi mpo a tumidika ko eni daso ewo ho heba clinic na niema enkoto temfama Dr. Panyini Erade Nyankopon nhira amen minim se da se nenso so ye bese hia fefe obi abete Nyankopon so nhira nhira won so doctor na de mabeku school sa no na de school na mko ye egupipa so okohwa ho na unse grakuma no kora na me keka ngwasi asem catalans use catalans me keka ngwasi we are Nyankopon yeah we are the school class here yo no ne aga je go se tia no di di agro me tu school fees ko oseda se mhunu sa ko oseda fra nipa na mam ne tutu nkomo na afi yemuwuram na niema enko tote emfa emaye ye koso aka se togu haban keke azibiri bozonkaru kagoka papa we obo adwuma pa wo se bra ajisu bomfa ubedru jisu bomfa na wa frɛ no namba no togu bejo so amaniema akotote dia ma togu obo adwuma pa so ye beto abai ana be ma na abre no ho ba wa abre no so wajawa tumidika bra na kache aniema enkotote emfama togu namba no ye 0244 484747 0244484747 obejo so Mr. Samuel Kwakujumo otie odunka na sin training sisi Mr. Samuel Kwakujumo na fidie da so dunka na sin training otie dwumadie sanso na Stephanie nso etie ne wofa odunka nyame onhyira omo se da ne da nyomo fidie da ha ne ma ekotote ede ema wo musa Lawson Beverages se menka nkyira wo se tumilika bra na kache na ebeji delay mine ni bi na bobo na Lawson Heba Lawson Heba no so wose bra beji bi na niam enkotote emfa ma wo sa ye ba na abobo Lawson number ndiam hello me pacho Mr. Pitani Are me pacho Mr. Pitani me se adai Opanimpa obi busa o se wunie na nya wode ase na udi nkomokore nye yie enti wo ba afro wa nimre Mr. Peter ni me pa cho ani o na adan ya ne atoa so Mr. Peter mba jo etimi kasa man we jimi kakra we na live we jimi kakra ntino to ani e beto aso me sheda ya na ye kan obi asan bese me am testify be ba san ya me ka bia no wa misuro mbese obi bedi obi hu nkomo a kire me ma me medi nkomo no bia bra minim ne ete but Ghana fo nyina eti se we ye wo fa wo fi a odi ehwe se de ade ne te me pa chew Mr. Peter ni donation chew pa na e ba ye no kura Mr. Peter di mpa chew nka bibia na hwan nam ne ka se kura efe adai na papa panyin otifi adu se o ka se ni a sebe o tete ba kura ubeko ni nkan wa abrabo onhwe na abrabo yi wanyini nso wajimi dodo onhwe ne life yi na niema nkoto temfama enchirime esua niema o ndi ade bi wo ha ye nsua mmo ye nyi ye hunni a we ye hene bede ne yentuna de so we di hene wa asantemem bede ne yentuna de so enti kroni nim nyanso omo nim de kroni mpanimfo nim ne omo ye nti no matuma yi ne to afira konwa so ko we eka asante hene hemfo ho a eye nim guase ndi twase tu a yetu na wo kan ye no se omo nim ahunu reason nti omo atu no ko we ontim fasam ko tu nanim wa hemfie ni opeso ya na obeye we sebe wo ya ade aye nka ngire ne so aye mfonso ni opeso ya na wo ye nti nipa se etifie se wo ye panyina eye asemalanko ntimi nka ne yese se wo ka na kurobi nso ayatim nipa ne ye panyini dia ye nka na asem o wanyini che onti at least ka fu ani to bible so say nya panyini adwi woni tirim gwa na nim nyansa osem ka asem manyi nche nkasa ne mfidodo nkyira adwene na we dia mahunu se nya panyini adwi woni tirim gwa na nim nyansa nya panyimfo kora ne hunu atemu nti awurade kora asem nim se panyimfo ne bebiri o magimi awurade asem na ma me de kan ya me kan mintim ma no nidi na tamda ba bible akana me pese me refer na because straight into I want to say dinner later my kind amount hunting by phone baby problem nyame hu ne mobo o yere I won ya yere
said your tea and you neither one hour jano. If I show my jay. Because over Iran can a casa who bet Tikakra. To be a mabu any pow, who near it. Now, no about an akata, say, which means by a mule, Asem, Sahab for Nibia. Da, a dear many day. Sahatiti, one or my tabapans, I know Mukasa. Yasema, Zubian and Nipandias and Papa neighbor. We had to media kunya frizo. It told me to be a message with Yabi. Sawa ya deshi if he had no frino, Bacho and Yakasapa. Ubi of free obo ataba. Akora in Yansamu de Nessiso, no more common him. So we could have Busiana from records and much mamma we had the idea penya. And you. Oh, what kind of piece were Maka? Lost in beverage, Simon goes on country, Mose, Ogusu to Nuno or Tonsano, indeed to the cat never be to be a money man caught taught in farmer, lost in Hebano, in Bruno would jasso, lost in capsules, no, a would jasso, Sansona, delay mine and so it would just watch as a near ma a quarter pa number near 0242 1335770 242 13357 offer Papa Losna in Chimua Pebia or the Bemau. Sasona Mesa catches a beard, and one crop and one beard. There be a catches a crop on a dear. And Sabia would just watch as a corner and your money ya corner say, so for Penny Crew and a year, see a several crop. Do you know what a star beer? Why hate Yama, wow, any ye up to next a yes, we say Ufo Frank, a yen as who crab. Aha, crab dear, you may be a punto, wedding, birthday, baby, I'll be who no man, I won't but Behun so indeed could pibina a bobonetun to binaniama, Enkototi, Emfama, baby, Ubiana, Yanko, Emfa, Enkoyen. Quagu, Papa Bajo do of an Akazayan. Oh, Papa, a jebita, Sana Papa and Sotiana. If I should heavy. A jebita. Really, this is what you will soon be. As a boy, Pioneer, any day busy. Now, who go on go there? Oh, maybe in the room, Mitty. Quahoma. Do I can't, Danny? Oh, let me get you. Go. Yes, some more. I will see heavy and the perfect film. Yes. Welcome, Bajo. Friday, you may not. I'll go to Chawas, Papa, who in Casa or Casaya. And your friend, the old candy, and let us say, wow, with you, when they are city. Infant Chakasi, my chief. But one said, I do know maybe a member not a better video show, Yana, and Pessia and Betty. But do be bayano. Tredia to Nahi. Our condition. Mzadia Papa, ye. A how pan, a hamming swamit, and a how more muti. Because in himself, subbing prejudice. They be a macasse. The cassie winnie penny and dria. Ya not sadden. Comma, I saw to command a chilimuye. The back can say winnie penny in pa. Drie. Egwanya panimu bia ne nim nyansa ano agya nkola wo fie na baba na panimu wo fie wa fefe wo ba ye beka nse oni panimpa wo fie adua ye beka ne sana ye beka nse oni pani wo fie adua ye beka ne se oni panimpa due sana ye ka no ye pani bia na wo fie ye se wo tie papa ni nkasa ye mu ne de wo ye de ade wo deserve se obo wa so wo body bi edru me bia no mabu wo a ye nko boot for boot. Adam guess one ya me chief papa na me kulank me pani tu I'm say tamo kasa na kasa wanya ya re obi be jan kasa bia ye chache ma na bibisa hwedu me bia kwakuya na ete yi se wo bakra no wo tia na onipa mo wan hwe obetia obi e wo kwan bi so anu ti na da bia wo kasa che nipa bia e so de nyansa to ho sebe ye ntia nipa e wo nipa e wo kwan bi so tu yo bia intelligent pa wo badu age bia e wo kwan ye fa so e dey e so kasa che so wan hwe yie na ye wadwe se wo gu nani ma so nipa mo beka bia che wo na kire akopa che wo ebi na papa ya yi di papa ya sema o se tami o di ni aje o mama na se onzo hu hin nje ni di hu anu wo fe mu amane ya no ade papa ya be che o mama se onya kwala sa na o yun sa na bo na suma seven prejudice o papa na ewu na de ajapade de ama no wo ye be di ade ni ye du mebi ho no ma ye be sre Ghana ya nhwe yi a de wo ton ene de wo to ho na enipa bone ni me du mebi ho no ma de bi wo na se mekoto na ho ba se mo a mitime kirase ni ahwe ne de yi ato yi je do to di mekahu akoto wa fa ho na wo be shi obi ti se na kazaze be goes house goes land
wa beto wo so ntimi nsi se nipa no wawie no de den eno ma bi se wo ka se wo ya e be ka wo be papa nya ne de akro no de mo se fans da jawan wa hwe din asa dan su Peter eni kwa se din we tutu sa ye de tutu sa papa we no unye wa jani nkola mama nkola ye mu ade asante so obi che wade na asante utu sunsa 1 cd kra na asante asem abaye mpadifo fe na abaye won so dia na mo cha man kra na ye sa de ni we wasan fa asasi akira asasi yakwa akoton no hwe ko ebuo bi odeje wo di aburawu asama na aye friends like producer ebe ka no enka ho de na so o san ka ho no oba krom wa bete de odi sika na ye enka ho de asam enka ho na so ase bi ni wa danse a ye twa bi wa danse abrantie no okoton asase no ho papa no sabe o ma refu ho ba bi kika wa sabe bre de titi na sabe ja Peter anya ne de akra no akwa akoton ade no say 800 90 ana mo awon de aso moto na 800 meboa nipa na nsante so because when masase no sabe bi eda ne ye okay aburo ne bayi nti hwew na panim wo watifi a na de ade je ne bayi ni me de me ka kire no eduru me bi a masole amoko no yanka se munyai na eduru me bi no anhwe ya yankopon tombunsan beto asase so wo asase so fo munue de bia me ka asase moyi enu nti wo ye obi ade be very careful na de so no ne so di boni chen obi asuafo no so che obaye wonde chen obi a eduru me bi a no wagya bibi kakato na de apraje wade wo wi a no aseboni fa che yo ni pe bo be fo wade na bondu akunu kura nyame supporto e wo kwan bi so because mu oya mo papa sama wo ba bi a kwaku me to so se asem no mo kenkan na ye twere konkron ne se akoa enha wura no amodua nifo amonifo dua bokura hwe afogbu na so sa no ma bedu me bia mo de nsem ba bejaye ye ka bi chema amuntie eye papa ye betumfo e ko no ma bi de se wade ye yira kodi ba bi a ya na ene momoa mo so momoa ye du me bia mo so mo de masamba momoa ye ka bi chemu ntie eja ko sorry sa na beka intimi de abone ade de masa edu me bia edu me bi ho no mo a said ansem no ahoma no we antwe a ente etimi da kakra bi na make acho se wugitum se asase na Jupiter akoton ade research normal ope no be the sana make no because she says can be now ti no otwe patapa no when me say asase no e be do side there say sika no ton no e so otwe mani pa e bi so na o we dey wie enti no otwe patapa no but ujitum se do aba betra ye no kase ye wo kan ye ne kure e yo papa dia ampa wa ye mu ade na wo kro no so agye atum se sa na papa no wote ye ne mpro se ko ba sa bebi a wo nam bia no obedi wachi dia danse ye producer ko no wo ma chema kan kure wo mse ampa ma betu sunsa na fede na aja Peter akwacha asase ne tom na ye ka che ni panso oto asase no wotie ni a obi a ne dia na na se de obi a onim no ntage no sa asase na aja Peter ton no ne ma bi dia asase nya ne dia no wato ama no eti sa asase so wan free so a wo di duabo ba gi asase ne so tema me ka sa asase no njo na ma bread duabo ba du mrebu wan fa duabo amamu a wade pa bi koyra me nka nche na wo nkoda bonte na me nkoda dem we ka so de kokot wo de coin for a waste of time tema me ka uni ka pre uto ka pre waji ko tu ni hui unya daja de kokot no bi na ebe ka cho se fami kokot no bi na ebe ka cho se fami ko dabi tinyankopon insu e di bodua ne bi da brochre enkura twisu skate no mu di su agro because system bi ani ho but how the insu ma ye say yemfa ye ne ahiafo yemfa mo e ho ban o se udu nsu no so wa ma be wanya mane e betem o kra nyame na di nwa fo fresa nketa wafum ko for respect amomo ma me ka sem cho se tumi wo wi ase it was sofu bia no wa bin bia no e wonim nchoro sem no won fa sa no ma we ni agro enti da wuduru ho no
amane ne amamra wan se na akwa asole enso se wo ka ne ka kwam besi ne na asofo no bebiri wo kra mo ka kire mo se men nko ho bo no ka akwankire da bia no wa powerful na wo nenam ho na etime da me ka kire se de wo kan se sa ne tie pepepe dia wo papa san micro support ye de ka kire wi obo wasum nu ne se san ka wo so man double slap because papa na I think say make us wo mu no me ana times ya tra video so na ye kasa na etra so anya de epene se obi anim guase ana ya no na eya wo ba no ma bi abufu ye ntia na nya ba sekretary na yetu ni ha ye ma repre ai science repre 202 ena train so ye ma train ena ye nka via bi o ha asam na ye ka na anti ni kura ba bi eda no na ye de ato papa iba na asam ode ba ne nko yi a ana ye nso ma obi anka nka ho asam na ne ye wa show yi e kire se sa na life tie me da me ka cho de oto asase no wato wa fa ho kura de asikura yebu Sompa na asem ompene to mpene no a onkwati ni sika wa japita ho asase nya ne dia se wo kana se wo ntiase ya dia ma sa wo bo ne a ya so ba bo wo na asase ne na ho tietie da ho chekra obenya bo kwaguma wie asase ne na da ho cha obenya bo japita ndi we born to amawa we go to mawa we campaign mawa japita ya wo na dia na from kuma press oh besine ya tu about japita ya yuzo wa na dia na o ya ne enti sikampo anu mam japita ye say you say panyini o dia na wo ye o dia japita mbusa akwashi o ye yi you say panyini wo abusuan ni mu no dia na wo ye esi obo so den dio nyam kene apo so den ejuma wa den dio bibia po den we born to amawa we go to mawa we campaign afesa dia na japita be ye o ye wie nso a won se ntie japita Asem Mpe Nipa o nipa na plan no ansem no go ndia me bo ni mi Asem Mpe Nipa na plan no ansem papa ono na epe ne ho asem me ka kire papa ya age na sa asi se ompe sika ketu e bi amfa ne nkote kachi hamra ye nkodua bone wo asase ne so na afi asase ne na ho ma ye hwehwe mu se teacher ne wo sokoba on eto sa plot no enya wo dia we teacher ni nti papa no ye koli kwa yire ne ji usika ni wa ye na numre ne ho ye nipa abufu ndi e be kire akoa ne tuntum na odi age na asase ibedua bode wo afuo asase ne so saa bode ne ye ntwani eno a enso aba enso esi so na de ode Sofia kobo fom no ahwe ade nipa ya kwa ku teacher ni na wakoto asase se na yire tie ni a na ni kura bedi nkomo bi a chensa asase wato asase bo enfa won se fra osai Afredu Masia kasache okunu onkwaje ne sika ente sa asase no ajapita na toma no nente million onkwaje sika dende onkwaje sika ni wura na aba ha tie wo se ne Wofa wo Sompa TV me ka che so onkwaje ne sika wan we ya mu ano ajapita kakabensem no ye se kasase no boa patapa wa diska na wie oya fun pa asase nya ne dia e dua bone wo so amo no obe file kwa mi hu adko Nipa TV asia ma ye peche dodo amenti azi o mi kokwa meti aba se mi tirimu direnu mi sa ma to ma dia minim se media na waje abla meti asia me krati asia oduma nkwa wo mfa na paka me fa me kama me gina me kon so dia bebebo me ade efri se ye media o se efi yo hani suboni penso besim ne osoro ahini ekro wani anya de na unya kwan nwura ahini enim ndi abrabom no ye de ne kakra ja peche yesa mi hu nipa ode sa me mpena sem gura obi bu onim nyame nsu obu ndimi su minim nyame ma bopos abe kaka mese namwa obi anama opa seche ne bagim ubonza akokwa ne snap ne kusua na ehim kwasi abu nto ya anya gira no dia jo yentia kapre nyame onim dia na ode sa no ma ne bra ya ni o because nipa tuntum ya sisifo ya baifo nipa tuntum ya mpa ya hu yie akola hwe abrante wote yi hwe na brabo oye ne basa na wakokora na wudidi no to asase no mesi teacher ni no won kwaje ni sika free papa no na asase nya ne dia yes school bi soko ban teacher ata pop school se no cha de yes won kwaje ni sika teacher ata wate won kwaje ni sika no na school ni sa ne dia ne da bre waje wo de be school da e teacher ata ni die kwa so eja Peter asase na otom anya ne dia
anka ne ma na ti ase so mpe bi mu omo wase etwe da awre ndi oba ye ne Wofa mebukura se afu ye pese ye je no ana ma no sa an ndi misre wani di ye je no ya ne bukuru bia o se bibi anu ayen kwaja asase bia no o bia wontwa mani pa kro ndi ko sere bi nya sa di chata okra mprama be fa ho because enye ne dia unya hunu sa no korowe na atwema nso a nya ne ye pe bi etim de ye enye ne dia ne ba dia no wato ama ho akra ne ye ne dia matwa bi ma na o se da ba bia beduru nso ye bukura afu ye nya mpe niane papa don wo de man unima de ye hye so mekura mete ye se ne papa se wo de gold bia ye so edie nanton kwaduzi kan efa na ade awo ye frɛ wa atoto ayambia ye mpasa si bia sasa na ne pe entisa ye man na wotwe obi a wo papa ne sa agya Peter no enkola na wa wo mo no mommra ha ne ne mo ntrase na wo so auto asase no so peni ye mu abram ye ntrase ne nche okwa ne mu a ne kwaji usika firi agya Peter wo ne nkola ne fo ma sase nya agya Peter dia Wopa de kokwa hu a ye be kire wo e wo no ma bi hu masa du me bi ho no ma eno ma bi abufu ye be tra fidie so a ye kwa na mum ye de nibra na ekofie samfu wo ye ne sai ya wo ye fra wa heritage me chiawo aduna ba bia wo bia me chiawo aduna ba bia wo bia me chiawo mum hu kura ji afi so ma chia eye odifo na ye bua ewiemfo ba wo dia pekuru papa we wo boy duma papa ono ne bi se kura ne tan bit me dua asase na ma wa kura ntimi sisu bio na do kwase akope ba bia tan bia jimi too much mo bobra sa sisi ni apo bosa na ya na efiri he wanyini wo fa bibia nya wo nananom wan fi nya wo ma bi so wo fa dia ne bi na me ka se papa ye din da no si mu ha me papa de odi ama me wo so ye papa nua waton na Mrs. me hu se papa wo proto da me nyini ye na awurade kire mase se de wo wagimi afa no papa gya wan kran ke nipa ewu doso ntimi sheda nti wa bobra to de na mato mi konkoli de yi kenjiri hodie na wo hokura sa me nyansi hene na ekina mete yesi hene wo kenjiri Wofa Lumba proto ni afa me ni ahemfie bia de ko se tei na se wa bia me kire se konfo na akọ ne nje gra me Wofa ase no no ni awokọ ne nje no a wo bin wa se wo hena na ahwa no me Wofa ase no 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 hadia no wabi aso krofo be so Ghana ha ma mutima yo mode se duru okura nsuomi ensa na da kwan ni be am tom prot no kwaku nsuomi ensa na sa so center afo nam se duru a mpanifo ofia uni afrewa panimu te se watna konwa so pani ni afrewa ha edi asem aha edi asem hello abuja mpacho eje pitani edi asem Oguda na atu me ani blessere o. Aguwade ni ba kwasi ayan so ne so. Amen no me sambo me se me so kwasi aso me program do be ye program de bia de ani je na ba opon wana wo bende. We papa ni mu pa ya frau. Aja pitani. Aha de asem. Na che se wan kasa kra no wadwen mu bu afo se wo no. Why bone. Wanya strain call. Ni pana body. Mpacho aja pitani, mpacho nka bibia. Na bia ya so nava nanka no kura jinjam bia to Wofa ase ni dia ba ntibuza sa nwumre nke Europe nso otumfo se tu na efro tama na wudi hini na de new number afro se de nka akasa na nka baje ne so mesi kwakoi sika no wa really tan etiani bresam nti wa hwe nyame ampata obo so kyena be ko no wa hye da sensi dua de konya bo so wo boa hwenim na ye so konya bo akwaku Aja Peter na ye so anya ne ane gogodi agugobusa obi ado aburofuo wodi kuku asidua so wodi konya abonikom na wodi kosua atum na wahwie moja kakra akoko moja akoko tidam yetimi huhuru kosua no mfiri kuku onim ebe no to ambesi so ebu abura ebesi ebu na so mese makwasa kosua no adida edi momia ho yankasa bibi ni wiase obibi wo wiase na sabu ni utima tu amakonfo wonku bagwe na me bibi wonkra mitimi sira na nanu mo ze kom de me ade na edem no me hia na kom de me o unim dia yense de yase ezi ya funu ya zi ya na mu ye ketengete ni ezi ya me metima hu se bibi ne wompa mesra bompa ya za afa akodi wo munya me hwe me husika kura ze kura moti ameje madam fu konfo mi ko sira na odi ska gugu ni bosom so a me ko yi bondro ba akodi na nanom kura nka pani mo afa na wo ba Nyankopon ya wadoma ho fia duru ba bi se anka wudi papa se bempred no wakra na bia so unjiri maso afa na wudi mone kwakumanya ho ni monyamfo bi wa ha unya ye fie panyini minima kwaku we de wadaroma tiefo be kaya men kaya nyina ye ya bra ye miame papa a wodi bedua katacho be ma oduma kuma wo de na pa kan be fa ne koye no in fact ne eye da ye hu ahoho bi wo ha
agya yareho pa na na mensusu sɛ ɔmbɛtumi aba bɛsrae saa na ye papa no mi ɔmo yɛ adeɛ bi de boa yɛn na na ɛso yɛ ni na ɛnɛ yɛwɔ ha na ɔmo apia ha sɛ ɔmo bɛdi dwuma bi wa na ɔmo aduru ha deɛ a na kyɛ sɛ ɔmo twa Sompa gya na kyɛ sɛ ɔmo ne yɛ ni kwagwa ne emu sa nyoma ka katachi oja hama na deɛ na woyɛ ne awoya na ne me bomma wayɛ adwuma asante no aso opɛ no akɔbɔ no aso opɛ enti kwagwa asema na meka etiefo anya Wofa Lumba de edu fi aja na hotel wo enti ida Asem Mpe Nipa na yɛ panyini ɛna wadamfo so na abɔnwom tikwa bi wasa me faso ba me le ɛna me yɛ no ɛno ana yɛ no yɛ panyini enti ebra katachi obe makoye no adofo no ba fia obi a beye na fam de ebi twa anwom ma no ebi so ye no ma editu ye kom obi ode na ho ode bua ebi aboa na ye wo ha na ye nuanom yi ene ahoho kese ye hye omo ba hye omo so do betima ye se omo betima ye mfoni bi edo omo nsa adron katachew ama de bi ebe hu ni bia na ye ne ka chop say statue no ene drawing no obi wa o ya ene ne nse omo ka say wo de ye hwe na papa no mo follow na che de bra papa no sebe odan to ho no asabi cha na boye dem ene boye dem ho no wo we mu na ye o mo na ye wow enti on de papa no bebebe wa ene da so no enti atiefo we picture ye da so ya mpanifo ebe yi o mo akire yi o mo na ye katacho na wo a wonim katacho na wa ba ye office ho no so hu katacho na hu hwe sanfoni ya difference be pa amana wo no mo so bai wow omo ye talent kwagu buso omo akwan omo nante se maye wadaroma bani bamba jo bibi aboko de ko enianom eni ejanom pajama pomu awrade ayade de yankofo ase ye froze edini de ge rabbi pajane rabbi for no mo ha adwuno dindin so bo anema wo mo pa rabbi bibi aboko ya me on konkra do bibia woko wow mo na ya amazing work san fiao wow papa na so e fro say ba cho be the family prince rabbi nu ana rabbi ba na rabbi ana wow udu nya ntichiri utino ela o rabbi ni wo fo rabbi na mo ba nsa ha na mo na ye be share ya hemfu bi okay e wo mantemu ha okay yes ye dru ha dia okay yembre busuafo nche wow ye be mesesere wo kakra na okay ye ba ha che wow ye ba ya ye nsa hwentina ye ba ye awrade nhyira mo won kae papa no a sebe ne ho do ntimo ye we oni ho biem ba se onipa betwam kura kae sidofo wu adofo nko yi tikasa me awrefi aba sebe papa ni sama wo ba bia ne kra ni beje mo ho firi se mo abo adwuma pa ene ni picture no me ba mbeto no office wo da bia me hunu ma hu se man no nete ho no aye adwuma nti me hunu bia ni wuo mu no o pray pata na me kra ni agi amani pa kro firi se wo twa sato ama ye nyina ye fa so bi chie boni ayefo ene na ye didi nti ye nkae ne papa ya ye nti wabo adwuma pa nyame nhyira no no nhyira mo nso adefefa mo ye na ebiem drawing mu guso ye okay management okay na ye be kaze ye be bie ye so okay I afraid baby exhibition okay ene genia ye tu ya ye nya sa de no ene ho butaya ema ye tu sa na mo no okay ye de baba betudwa wow se o mai be ye a na ye nsa no adwuma wow na o mai be ye na nsa no adwuma kan won dia ye besere ahobrase na nyame ama ya ahobrase na nkwala na eba no adoma chede nyame de ma obia so onfa mbra onfa meboa na mai no wetumi nya ahoden ane dia tumi aye adwuma mu bie mu so wi a obi pese wo nsua mo yi na mbeje no ye beje no na ni patitri wa ye ba nyame honhom sma ye se ye mbra ne meboa mo ye nkwala senya China for esha se won kwala enne ohwe weni ma wo bekọ no
our picture a day at the hall. But who him once? Once or show corner bra or bebano. Now I draw. No, ye the attendant one in column. They be our yes, I dear no. Every day be your say, Rabbi, what do was her? Dabi 1 year spirituality. Okay. Yam fan tetewa. Won't mean yet. Yeah. This year the teteo nkwa dia. Na ganya dia anka. Ye president no more ko baby no more crack cameras no. Anka artist na be say adwuma ni na. Wow. Ka artist ye use camera. Ibi ni ha. That's why China ni we see adia we hu said abi onye camera bia obetimi ayde etwa na adwene we trade na adwene no ti de wo na adwene mu no na ne nyame ama odi ayde odi aba yai ebibifo mu ntre ni ya adwene no emfansa no adwuma ho na nyame na ode ne nsa da nwini onipa no wetimi akeka no ho ama na yeye eno na nyame wonkronko wasma say yembe nyane nsa no adwuma na nsa no adwuma e wo man no e be ma ye man no se edan atenten na ye ko obi krosu a na ehu e ye fe no ye so ye betumi abrede ya ye de Rabbi nyame nhyira mo pia mo ya de na ebi ana obi be pese ni amotimi ye obesua ye nya saa we ya but ye pani ka kire me se ahoho bi abecho me na ye katacho me ti din katacho na na ma me pese ye mama so mon kan bibi kakra na me gidi ye se ye adwuma wura ana manager kora hwa ono so wura be kyekire se mo na mo ye saa de mo ya de ye se kwase ya na so de me yonko ye neme e kyereze se nka me na mnyam da bi ko anka saa do we so mo beda na di a kyere me se nti na ma ye nyina ye proud sa me fa akonya we na Wofa ma ya achew me wie na se ye nim benya program gra me ameso bo mo number bia mo nhye dam fan to de obi pe bibi se ya yeso yebetima ya achemu na katacho ebe nam yeso ayede achemu no pia ya go point pa je ege Rabbi no ma no 0550 20 23 19 0550 20 23 19 ege Rabbi 0550 20 23 19 ntu wo fie na wuti apeke o ya akora obabi na mfie wo jimi ase kwa fa no kuja Rabbi na wonya ne bibi fofo nkora ni timi ko school kura no mama kwan o bedi 3 months o tifie ye dey fa no ko ba bi sa no wonyi bibi foforo nka ho edubire se ye hu so mfa so kire wanyini na wo ye bibi no na bo hweze ye katache o da so ya yesere mo mami mu ansa minya nwuye ya mo no memleme wa pia okay Ame chop money ana. O my chop money. Say you say na. I friend confusion now. O chese. Since akatache we na picture say pa o bi da no hu picture no. Okay. Jana rewo. Ni papa no. Okay. Eti Rabbi. Why the nyame sha. Your friend is friend confusion. Confusion. Or Germany. Say ya when Friday you ra ho you be nom crab nti o be no nya hu adwuma. Oba Rabbi na mo se mo ba ba ye e wo hemfa. Ye be ye wo esa passe. Okay. The background so only no to Rabbi bibia ni a nyame nhia no nyam ka ko bi manka bi wo bibi di twato no yenko ye bre no ana no ana Rabbi aka ready em say waka ni nyina waka ni nyina ebe sha eba ye ba beta mo chia na ye nyame nka wa so wo ye fan wakola bi na mfia da fa bra Rabbi onye mwe ye dem beko free no makwa kusua that's all okay enti sa na tie papa no asisie apo mentem ho ase na oye no enti no ya dibia atia fa nani ase pa imbache also fa number na frɛ 0551931931 0548931931 ye kwa koye no frɛ na kyerɛ wadwene nsɛm esi ne ho na afi ye mfa dwumadie no ensi ha ebre no nti ofra na wa kyerɛ wadwene ye dwumadie no esi ani akwa koye nim 0551931931 0548931931 frɛ na kyerɛ wadwene ye nkonko ye nim anwumre so obi ani wa ne akwa koye nim ye solepe Uniglory for amane Uniglory Worship Center Pastor Alex Kwamana Jamfi papai o boy adwuma pa. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. 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 Yes sir
Yeah, get a photography. Pacho takra de boko die. Yanimo. The radia se mo adwen kyerɛ nkɔ. Program we na fine pa. Get a photography. Then open. Party in Masquerade Club. Program we na fine in Tamashe. You want to have any program at Tamashe. Yamisha. Usually come to me that one. Over Canabani. What Canabani? Canabani. Come that one. What Canabani? Baba, I'm not going to war. No information, no, I'm not going to ban me. Need to make material. I'm on it. Yeah, that's it. Hello. 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 Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. I'm going to say. Radia Yadia, once way. Don't know if I want to have a person in the Modin Comaca. If a program ye one answer and come for. About a program I am moving. And you wait, Mama comment. What was I? Oh, I didn't see a bit in the Abayanko. Hello. 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 Yes, sir. Pacho. Hello. 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 Pacho, I didn't see any young Kunquayanim. Hello. Kwaku yanko uwo bicha na chani yanko ene Friday mo munum jane mame na yanko ngo ya de ko ide na se de be kan se na wotwe dai ana weekend obi a nhwe ne ho so yi de yanko nsamra mehia na ye ko ide mame nchia friends of Amakum na me adoma bronyan ye party chinchin ye start na ya bo amanfo aba hwe sika bi e de atodwa bi obi amomo de an ho tuatua na ye kodwa so a dwa so ye ye ka ahembro na se ade hye bi mu amano ne ne ade enura me a menwa kwadwo kese enura na odi ni papa 1 week e wo dwa so ye chi obi bi ya busuafo nya man me ko ba enche timantima nko mi tie cheche busuafo obi a ye friends ke edu gas ye chia no Mr. Saka so ye chia no ke edu ba bia obi a radi nyankopon hira ASP Emmanuel Aqua or Central Kumasi Central ASP Emmanuel Aqua nkan se ne wofa mechia ne pa ekwanso nkoso kura na afi so apolisi former bombeli a Wakasi road ho no eradi nchira omu nyina ise miduru amechen prime minister kasi ho so wono fa yo okay me nche wachi pa me ame babi so ai swame no Aswansi police station friend Vic na Presla ono so ya na ono so uza me baba ni the Presla nti hu me amfa me ya bokra me chan anana na pram so da and na if ya dai there's a ko uze ya dai ya ko vivo dai e bo ko vivo be dai ko ku so pon be kofi ani asa na betra ba bi kakra me kofi bi abantuma no me fa me boga bi si chinchino be so hu na e bi ana bo achita atrana na nenimu wasa hoja yabo amanso tatra ho pa libya boga baby oti ope bant matra pa libya boga na nyo no se de ba nwuma obrechu wo ya ode no zampen tam na wadam fo so tena he musician otena he ai azandia boa